Deputy Commissioner ka is Giant Hill District Deputy Bu Waha ka khat artari uniu benai hapo ipai ujai shella MCS Additional Deputy Commissioner is Giant Hill District. Datem pedung wai tempra ya artali ki kharkhana ko ki wadachna khlem do yo abor namo ka concern to establish na ka Meghalaya State Pollution Control Board. Heni item pedung tempra dem langle ki bru Superintendent of Police is Giant Hills. Kibru na ka Meghalaya State Pollution Control Board wana ka District Commerce and Industries Center. Kini ki artali ki kharkhana ko kepada cak tempedung tok ke tip kam ka MS Halari ko plan wa em hapok ka sutengah ilaka wa ka MS Syarian Sikong wa Samser sutengah is Giant Hill District. Ye ini de lek kam ka hukum wada penmi da audisi hakannya wa khat vitri uniu benai wa kini ki hukum wada penmi tok nei daw wa kini ki kharkhana ki wada krek kam dei ri dei tu ye ki wo pen em kam da umuyong wa mi nepok ka district iwadaw penclur yeti moyong perca ya ka any hapok ka district. Ye ni tempran ne dele de watem pedung bom hewa ka MS Halari Cook plan datem pedung he por khat arwaje perdisngi katwa ya ka MS Syarian Sikong datem pedung he por le siteng isngi. We dele ye wa em kam yo pentikna ki wa menso he ni ijia. Cuk da pentip wa ini daw petenyi hakita yaw perca ya kitu ki kharkhana warachna perca ya ka any hapok ka district ki wa em waro le pasoteli.